Cukup-cukuplah, jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit. Semakin sayang aku padamu, semakin kejam perlakuanmu. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram banget bapakmu. Ah, maksudnya siap? Nyebut banget aing seram. Hah? Itu pak. Wah, berulang kali di mejaan siga motong ngadeukeutan anak aing. Iya pak. Ano? Iya pak. Nengah kemana jadi Balik ya. Iya pak.